sada da se malo pripremimo za novu godinu u smislu frizure. Na ID Akademiji održan je seminar na kome su predstavljeni novi proizvode iz linije System Professional. Ujedno, tim vrhunskih stručnjaka iz ID Frizerske akademije, zajedno sa partnerima poznatim frizerima Đurđicom Ivanović-Đukom i Brankom Tričkovićem, predstavio nam je prednovogodišnje frizure njeno veličanstvo Punđu. Đuka je ostvaruje jedna fenomenalna frizura, pa kažite mi koliko je trebalo da se napravi ovako nešto? Pa ja mislim da je bilo 15 minuta. Mislim, to je jedna vrlo jednostavna, a mislim da je efektna. Mislim da je nosiva i da čak može mnogim devojkama poslužiti za novu godinu. Trend su spuštene varijante punđe, visoke, podignute sa elementima talasa, elementima razbarušene kose, dakle slobodnijih formi, nosivih, lepršavih. Posebno mi je drago što su se punđe vratile. Po meni 50. su uvek bile, mislim, one prave, mislim, one damske i mislim da se to polako vraća. Mislim, bilo koja vrsta punđe na mladim devojkama, to jako lepo danas izgleda. Ja bih izdvojio danas jedan novitet iz SP Professional linija, a to je SP Oil. To ulje ne bazira samo na arganovom, već je mešavina arganovom, bademovom i jojoba ulju, što je malo različito od ovih već, da kažem, viđenih ulja ovde na našem tržištu, jer ne otežava previše kosu, daje i dalje volumen, a mirisna nota je, znači, obećavajuća.